бегоҳии 2 августи соли ҷорӣ тахминан соатҳои 17 дар деҳаи Мингдонаи ҷамъияти деҳотиёрӣ дар натиҷаи бориши зиёди борон сел омад. Чӣ тавре раиси деҳа мегӯяд, дар натиҷаи омадани сел гарчанде талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам, талафоти молӣ аз ҷумла чорвои калони шохдор ба қайд гирифта шудааст. сел дирӯз омад, соатҳои қариб 5:30 омад. جویهای دیه وایران کردگی داشت خطی دو خطی آب بوده پرواده وایران کردگی سه چهار گاوا آورگی ولی دو سه تیج نامعلوم بیمارخانه به ضرر کران رسیدگی خانه‌هاش با آب درآمدگی زمیناش آب زیر کردگی اولین سستانی باورگی صدموی حالتی صدموی شدگی خانه مردم بعدش به درآمدگی و همش چینج همه لایقه آب درآمدگی. дар натиҷаи ин офати табиӣ роҳҳои деҳа зарар дида, бунгоҳи тиббии деҳа дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. Кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ҷойи ҳодиса қарор дошта, гурӯҳи кори зарари офати табииро муайян месозад. Бо ба даст расидани маълумоти бештар бо шумо дар миён хоҳем гузошт.